ejo bundi ubwo abantu bageragezaga guhirika ubutegetsi bwa Kongo, abantu benshi ikibazo cyabasigaye mu mutwe ni ko perezida ari we muntu urindwa kurusha abandi bose mu gihugu, ahari hakaba ahantu harindwa kurusha ahandi hose mu gihugu. Ni gute abo bantu babashije kwinjira n'imbunda bakagera hakorera? Ubundi harindwa n'abandi, bafite ubuhe bubasha, bafite izihe ntwaro? Ibi byaduhaye igitekerezo cyo kuvuga ku bwoko bw'uburinzi bukorerwa ahantu cyangwa se abantu b'agaciro ntagereranywa. Nk'ubu nihe hantu harinzwe kurusha ahandi hose ku isi? Reka tuvuge kuri hamwe mu hantu harindwa kurusha ahandi ku isi. Harindwa nande? Kubera iki? Ahantu tugiye kuvugaho, uramutse uhari utabicunze neza, ushobora no kuhapfira. Byafata akanya nk'ako guhumbya. Ni agace karimo ibisasu byinshi by'ubwoko bwa za landmines, bishobora kuguturikana igihe icyo ari cyo cyose kuri buri santimetero ku yindi, cyangwa ukaraswa urufaya n'ingabo z'ibihugu biharinze. Ni agace kitwa Demilitarized Zone, DMZ, kari hagati ya Korea zombi, iya ruguru n'iyepfo. Ni agace kamaze hafi imyaka 70 kariho. Ni hamwe mu hantu hitonderwa cyane kuri iyi si, cyane ariko kubera ko hashobora guturuka intambara isaha iyo ari yo yose. Aka gace wongeyeho n'urukuta rwa Berlin ni bimwe mu bimenyetso bizaguma mu mateka y'isi nk'ingaruka z'intambara y'ubutita yahanganishije amatwara y'abakapitaliste bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'amatwara ya gikomuniste yarayobowe n'ibihugu byishyize hamwe by'abasoviete. Tugiye kuvuga kuri aka gace karinzwe cyane kurusha henshi ku isi, kari hagati ya Korea zombi. Ni mu bice by'umugabane wa Aziya, aho Korea nk'igihugu mu myaka itangira ikinyejana cya 20 kimwe n'ibindi bice binini byo muri Aziya yo muri icyo gihe byari munsi y'ubutegetsi bw'Ubuyapani, kubera ko icyo gihe abasamurayi b'Abayapani bari bari mu bushorishori bw'ubuhangange bwabo, ndetse banagaragazaga ko bari bakeneye kwigarurira ibice byose byo mu burasirazuba buhera, Far East. Ni no muri ibyo bitekerezo rero bashatse gufatanya na Adolf Hitler, wari umuyobozi w'ikirenga wa Reich ya gatatu y'Ubudage, ndetse n'icyamamare El Duce Benito Mussolini wayoboraga Ubutaliyani, maze mu migambi yabo yo guhuza imbaraga batangiza intambara ya kabiri y'isi, bashaka kwigarurira isi nyine. Gusa iyi migambi yabo yaje gukomwa mu nkokora, maze ingabo zishyize hamwe zari ziyobowe n'Abanyamerika ndetse n'Abongereza n'Abarusiya babatsinda mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni intambara yarangiye mu mpeshyi y'umwaka w'1945, ndetse ibi bihugu byose kamye hasi cyane imbere y'ababitsinze, bituma Abadage n'Abayapani bahindura politike zabo burundu, bahinduka ibihugu byatsinzwe. Naho Abataliyani bo bahinduye uruhande, basa naho bahanagoweho ibyaha byose kubera ko babashije kwivana muri politike zabo za fascisme ya Benito Mussolini hakiri kare. Ubwo intambara yarangiraga, ibi bihugu byose byaba Ubudage n'Ubuyapani byabuze ibice byose byari byarigeze kwigarurira. Ni nuko Korea yahise ijya mu maboko y'Abanyamerika n'Abarusiya b'Abasoviete, nabo bahise bakomeza guhangana bashingiye ku mitekerereze n'imyitwarire yabo, byanatumye isi ikomeza mu bijyanye n'intambara zidashira mu byiswe intambara y'ubutita. Aha rero muri Korea, abari mu gice kimwe cyo mu majyaruguru mu mujyi wa Pyongyang bahisemo gukurikiza politike ya gikomuniste, naho abari mu majyepfo mu bice bya Seoul bahitamo kwiyumvira abakapitaliste b'Abanyamerika, bituma mu mwaka w'1948 ibi bice byombi binanirwa kumvikana, ahubwo hashinga ibihugu bibiri, Korea zombi, iya ruguru ndetse n'iyepfo. Iki gihe nibwo hahise hashingwa igihugu cya Repubulika ya Kidemokarasi ya Rubanda rw'Abanyakorea yamenyekanye nka Korea ya ruguru, ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Korea izwi nka Korea y'Epfo. Ibi byatumye guhera icyo gihe abari barahoze batuye mu gihugu kimwe ari abavandimwe bahita batangira kurebana y'ingwe, maze bituma ku itariki ya 25 mu kwezi kwa gatandatu mu 1950 ingabo za Korea ya ruguru za General Kim Il Sung zitera Korea y'Epfo zishaka kuyigarurira kugira ngo ziyumvishe ndetse zinayihindura abakomuniste, kubera ko kuba abakapitaliste kwa Korea y'Epfo ni ikintu Abanyakorea ya ruguru batigeze bashaka kumva no kubona.
Ibi nibyo byatumye Korea ya Ruguru itangiza intambara kuri Korea y'Epfo. Iyi ntambara Korea ya Ruguru yayitangije ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abashinwa. Ingabo za Kim Il Sung zinjira muri Korea y'Amajyepfo ntabwo Abanyamerika n'inshuti zabo babyihanganiye na gato. Bidaciye ku ruhande rwose, President Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise amabwiriza ingabo ze zari mu bice bya Aziya, azitegeka kujya gutabara Korea y'Epfo bakarwana ku matwara yabo ya gikapitaliste. Mu kwezi kwa karindwi mu 1950, wari President wa Korea y'Epfo Syngman Rhee yatanze imbaraga ze zose mu kazi ke ko kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo za Korea y'Epfo. Azi umwe mu bajenerali b'ibitangaza babayeho mu mateka y'igisirikare cya vuba, ndetse wamenyekanye cyane kuko yarigereranyaga n'Imana ku rugamba. Umunyamerika General Douglas MacArthur yahise ahinduka umugaba w'ikirenga w'ingabo zishyize hamwe ngo zihangane n'Abanyakorea ya Ruguru ba Kim Il Sung bari kumwe n'Abasoviete ndetse n'Abashinwa. Izi ngabo zishyize hamwe zitwaga United Nations Command, zari ziyobowe n'Abanyamerika ndetse zifatanije n'izindi z'ibindi bihugu by'inshuti z'Abanyamerika byari mu Bwongereza, Nouvelle-Zélande, Canada ndetse n'ibindi bihugu byari mu gice cy'abakapitaliste. Izi ngabo zishoye mu ntambara maze zirwana ku ruhande rwa Korea y'Epfo yari ihanganye na Korea ya Ruguru mu ntambara. Intambara yamaze imyaka 3 yose kugeza ubwo impande zombi zasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Ni ku itariki ya 27 mu kwezi kwa karindwi mu 1953. Na amasezerano yiswe Armistice Agreement. Ni no muri aya masezerano ku mugaragaro ibihugu byombi bya Korea y'Epfo n'iya Ruguru byashyizeho agace kabitandukanya byombi, agace katagombaga kurangwamo umusirikare n'umwe kandi nta n'uwemereye kukageramo, gahabwa izina rya Demilitarized Zone, DMZ. DMZ ni agace gafite uburebure bw'ibirometero 250, kakagira ubugari bw'ibirometero 4, ari nabyo bitandukanye ibi bihugu byombi. Ni ukuvuga ngo hagati ya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru harimo ibirometero 4 byonyine. Mu masezerano ashyiraho aka gace n'ubundi yanasinywe muri aka gace ka Demilitarized Zone, yemezaga ko muri aka gace hagati hari umurongo ntarengwa, Demarcation Military Line, DML. Haramutse habayeho kurenga ku ruhande urwo ari rwo rwose, ubwo bivuze intambara ku rundi ruhande, nta kindi kitaweho, ubwo intwaro zahita zerekezwa ku mwanzi. Kugira ngo ibyo byirindwe rero, uvuye kuri uwo murongo utandukanye aka gace wiswe DML, ibihugu byose byemeranijwe gusubiza inyuma ingabo zabyo nibura ku birometero 2 kuri buri ruhande. Uramutse ubibaze neza, uhita wumva neza ko nyine aka gace ka DMZ katabarizwamo ingabo kubera ko ubwako kangana n'ibirometero 4 hagati y'ibihugu byombi. Ariko ku ruhande rwa buri gihugu uvuye muri aka gace ka DMZ harunze intwaro nyinshi n'abasirikare benshi bashoboka. Ni naho benshi bahera bavuga ko aka gace ariko karinzwe kurusha ahandi ku isi. Nanone ariko muri aya masezerano yo guhagarika intambara hanasobanuwe umubare w'abashinzwe umutekano bagomba kuba muri aka gace kuri buri ruhande, ariko nabo ntabwo bemerewe kurenga umurongo utandukanye ibihugu byombi wa DML. Muri DMZ mu gice kigana mu burengerazuba bwaho harahari inyubako bita Panmunjom, bahita urugo rw'umutekano w'aka gace, Joint Security Area. Ariko nanone igitangaje nubwo inyubako ihubatse, imbere mu nyubako wa murongo ugabanyamo ibi bihugu bya Korea zombi kabiri naho urahari, ku buryo hari n'abari muri iyi nyubako mu gice kimwe ari muri Korea y'Epfo, mu kindi gice ari muri Korea ya Ruguru, kandi bari mu nyubako imwe. Ni igitangaza kubera ko umurongo n'ubundi utandukanya uragenda ugaca neza mu nzu y'ibiganiro, ku buryo hafi y'uwo murongo ari naho hari hashinze ameza y'ibiganiro byahuje intumwa z'ibihugu byombi mu 1953 ubwo hasinywaga amasezerano yo guhagarika intambara. No muri ayo masezerano bamwe bari iwabo muri Korea y'Epfo, abandi bari iwabo muri Korea ya Ruguru, bari mu nzu imwe. Bagiranye ibiganiro bari mu bihugu bitandukanye ariko bicaye ku meza amwe.
intumwa za Koreya y'Epfo ntabwo zigeze zigerageza kwinjira muri Koreya ya Ruguru, n'iza Koreya ya Ruguru ntabwo zigeze zigerageza kwinjira muri Koreya y'Epfo, kandi bicaye ku meza amwe. Muri iki gice cyagenewe abashinzwe umutekano bahuriweho, birasa naho nubwo bivuga ko bahahuriye, ariko n'ubundi buri wese aba ari mu gihugu cye, kubera ko ntabwo bishoboka ko hari umusirikare w'igihugu kimwe warenga umurongo ajya mu kindi. Kuva mu 1953 aka gace ka JSA cyangwa Joint Security Area kasaga naho ariko konyine kahuzaga Koreya ya Ruguru na Koreya y'Epfo, ariko nanone haje kwiyongeraho ikindi kintu kinihariye. Ubwo mu mwaka wa 2007 hashyirwagaho umuhanda wa gari ya moshi uhuza ibihugu byombi uciye mu gace ka DMZ. Kuva aka gace kashyirwaho mu 1953 nyuma y'intambara ya Koreya, n'ubundi ntabwo habuze ugushotorana kwa hato na hato hagati y'ibihugu by'abavandimwe, kandi byose byabaga hamaze kubaho kurenga umurongo washyizweho. Uku gushotorana kwararengaga kukagera ku kigero cyashoboraga guteza intambara. Ibi bikorwa byo gushotorana byagaragaye cyane mu myaka y'1960 kuruta indi myaka yose. Hari ingero nyinshi zifatika kandi zitazibagirana, kubera ko nk'ubu mu kwezi kwa 11 mu 1966 wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lyndon B. Johnson yasuye Koreya y'Epfo. Icyo gihe bamwe mu ngabo ziyoberanyije za Koreya ya Ruguru zagize zitya zinjira muri Koreya y'Epfo ziciye muri DMZ, zigera muri metero 800 ku butaka bwa Koreya y'Epfo, zinabasha kwatega mbuje zitega abasirikare b'abanyamerika bari mu igenzura risanzwe rya gisirikare. Byabaye nk'ibiteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, ariko birahosha. Nanone byageze ku rundi rwego ubwo ku itariki ya 17 mu kwezi kwa mbere mu 1968 Kim Il Sung wari umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru yahaga amabwiriza ingabo z'umutwe w'abakomando 31 wo mu mutwe wa Special Force bo muri Unit 124 mu ngabo za Koreya ya Ruguru amabwiriza yo kurenga aka gace ka DMZ bakajya muri Koreya y'Epfo. Icyari kibajyanye cyari misiyo isa n'ubwiyahuzi yo kwica wari perezida wa Koreya y'Epfo icyo gihe, Bwana Park Chung-hee. Yarari mu nyubako iturwamo n'abaperezida ba Koreya y'Epfo ya Blue House. Gusa icyo gihe ibitero byo kumwica ntabwo byashobotse, kubera ko izi ngabo za Koreya ya Ruguru zagaruriwe ku marembo yo ku ngoro ya perezida wa Koreya y'Epfo ya Blue House mu gitero cyakozwe ku itariki ya 21 mu kwezi kwa mbere mu 1968. Iki gitero cyahitanye ubuzima bw'abanyakoreya y'Epfo 26, barimo abasivili 24, ndetse hanakomeretsa abasaga 66, ndetse hanagwamo abasirikare 4 b'abanyamerika. Naho muri aba basirikare 31 bo muri Koreya ya Ruguru, uko ari 31 muri bo 29 barishwe. Umwe muri bo Kim Shin-jo arafatwa ariko aza kwiyahurira muri gereza. Undi umwe Park Jae-jong arahunga asubira muri Koreya ya Ruguru. Nubundi rero ibi byasize umwuka mubi kandi ukomeye hagati y'ibihugu byombi, ku buryo hataza kubaho amahanga ngo akomakome intambara ya Koreya igice cya kabiri iba yarabayeho, kandi noneho yari kuba ku yindi ntera. Iki gitero cyabaye impamvu yatumye nyuma y'iminsi 2 ibi bibaye ku itariki ya 23 mu kwezi kwa mbere mu 1968 ingabo zirwanira mu mazi za Koreya ya Ruguru zifata ubwato bw'intambara bw'igisirikare cyo mu mazi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa US Pueblo. Ubu bwato bwari bwarakoreshejwe mu bikorwa byo gutata Koreya ya Ruguru. Icyo gihe bwafashwe n'abanyakoreya ya Ruguru, bunarimo babukoreragamo bagera kuri 83. Muri bo 82 babashije kubaho basubira iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku itariki ya 23 mu kwezi kwa 12 mu 1968 hashize amezi 11 bufashwe. Umwe muri bo yaguye mu bitero by'ingabo za Koreya ya Ruguru zagabye kuri ubwo bwato ubwo zawufataga. Ubwo bwato bwa US Pueblo buri gihe abanyakoreya ya Ruguru babugaragaza nk'intsinzi y'akataraboneka babashije kugeraho mu ntambara yabo yo guhashya no kurwanya amatwara ya gikapitaliste ku isi. Gufata ubu bwato byabaye ikarita ya Koreya ya Ruguru mu biganiro byahuje Koreya zombi, kuko hari habayeho ibitero byo kwica perezida wa Koreya y'Epfo. Kubera ko ubwo Koreya y'Epfo yabazaga impamvu Koreya ya Ruguru yayishotoye ishaka kwica perezida wayo, Koreya ya Ruguru nayo yabazaga impamvu abanyamerika bari bashyigikiye Koreya y'Epfo barimo bayineka. Byose byarangiriye aho,
ariko gushotorana birakomeza ntibyahagarara. Nanone kandi abanyakoreya y'Epfo nabo biciye mu kigo cyabo cy'ubutasi cya NIS bagiye bohereza abatasi babo benshi muri Koreya ya Ruguru baciye muri DMZ kuri za misiyo zitandukanye zinarimo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Il Sung, ku buryo hagiye abatasi basaga 7,000. Abenshi muri aba bagiye mu myaka y'1970. Mu gihe cy'imyaka isaga 45 kuva mu mwaka w'1953 kugeza mu 1999, aha muri DMZ haguye abasirikare basaga 500 ba Koreya y'Epfo. Haguye 250 ba Koreya ya Ruguru n'abandi 50 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bose bagiye bagwa mu kutumvikana no gushyamirana ndetse no gukozanyaho hagati y'impande zombi bya hato na hato. Mu gihe gisaga imyaka irenga 65 muri aka gace ka DMZ kuri buri ruhande rw'igihugu habaga hashinze indangururamajwi nini cyane kandi zirangurura zikagera kure mu kindi gihugu, zikaba indangururamajwi zivuga ibijyanye na propaganda ya buri gihugu ku kindi. Biciye kuri izi ndangururamajwi abanyakoreya y'Epfo babaga bitaka ndetse bakanasenya byumvikana imikorere n'imitekerereze ya Koreya ya Ruguru. Kandi nuko byari bimeze ku ruhande rwa Koreya ya Ruguru, na indangururamajwi zayo zabaga zikubiyemo amagambo asingiza Koreya ya Ruguru, agasenya imikorere n'imitegekere ya Koreya y'Epfo. Ibi ngibi byabayeho kuva mu 1953 kugera ejo bundi mu mwaka wa 2018 ubwo ibihugu byombi byemeranyaga kureka burundu gukwirakwiza izi propaganda ziciye mu ndangururamajwi. Byasaga no gutukana nk'uko umushumba umwe yahagarara hakurya undi agahagarara hakuno bagatukana. Muri aka gace ka DMZ karinzwe cyane ku isi, yewe hakaba ari hamwe mu hantu hakanganye ku isi yose kuruta handi. Hari abaturage bahatuye kuva n'ubundi mu mwaka wa 1953 kandi ku mpande z'ibihugu byombi. Ku ruhande rwa Koreya y'Epfo hari abaturage b'abanyakoreya y'Epfo batuye aho ngaho muri DMZ bari mu gace kitwa Taesung-dong, ndetse abo mu gice cya Koreya ya Ruguru bari mu gace kitwa Kijong-dong. Utu duce twombi n'ubundi natwo dutandukanywa na wa murongo utandukanye ibihugu byombi wa DML. Nta muturage wakwibeshya ngo awurenge. Ibyo nabyo ni ikintu bazi neza nka dawe uri mu ijuru, kubera ko ubwabyo no kuhegera no kwihamagarira urupfu. Abatuye ku gice cya Koreya ya Ruguru n'ubundi bisa naho bigoranye kumenya imibereho yabo nk'uko bimeze no ku bandi banyakoreya ya Ruguru. Ubuzima bwabo buri mu bwiru bukomeye, ariko abatuye ku gice cya Koreya y'Epfo ushobora kugira ibyo umenya bike ku buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi nabyo byazinduye umunyamakuru w'ikinyamakuru cya The New York Times maze yerekeza hafi ya DMZ agamije kumenya ubuzima bw'abaturage bahatuye uko babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yabigarutseho mu nkuru yasohotse muri iki kinyamakuru cya The New York Times ku itariki ya 2 mu kwa 12 mu 2019. Yayise Life Inside the DMZ, Scary but there is 5G and a great school. Ati ubuzima muri DMZ burakanganye ariko hari internet ya 5G n'ishuri ry'akataraboneka. Uyu munyamakuru wa The New York Times yagaragaje ko muri aka gace ka DMZ ku ruhande rwa Koreya y'Epfo abaturage baho bafite ubuzima bwihariye. Agaragaza ko Taesung nta za gym igira, nta mavuriro, nta za supermarché, nta za restaurant bihaba, ahubwo iyo bagize ibyo bakenera batumaho imodoka z'abacuruzi zikabibazanira cyangwa bagasohoka muri DMZ bakajya kubishaka hanze. Abaturage bo muri aka gace ka DMZ iyo bashaka ko hari umushyitsi uza kubasura babisaba mbere y'ibyumweru 2 ku ngabo zicunga umutekano wa Koreya y'Epfo winjira muri DMZ, kugira ngo ubone ukuva cyangwa se ujya muri DMZ kuba hatuye cyangwa se abashaka kujya kuhasura abantu. Hari za bisi zihajya, izi nazo zizi incuro enye ku munsi kubera ko amasaha arazwi. Ubwigusize uraharara nyine. Leta ya Koreya y'Epfo yabashije kuhashyira ishuri ndetse inabasha kuhageza ibikoresho by'ikoranabuhanga ribafasha gukoresha internet ya 5G kugira ngo abaturage bahatuye babone bimwe mu bihabwa abaturage b'abanyakoreya. Ndetse ngo hari n'imirimo yajyaga ivuna aba baturage batuye aha ngaha ubu yoroshye cyane kubera za application za telefone zitandukanye zashyizwe muri smartphone zabo zikoresha ikoranabuhanga rya 5G, nko kuvoma amazi, kubera ko ubu ngubu hakoreshejwe 5G ushobora kuyafungura ndetse ukayafunga utayakozeho. Aka gace ka DMZ
kubera uko gateye ndetse n'amateka menshi akaranga kandi yihariye, yatumye kagira ba mukerarugendo benshi bo banemererwa kukambukiranya bakajya mu gihugu bashaka. Gusa aka gace bagacamo n'amaguru, ariko ibi ntibibabuza ko ba mukerarugendo basaga 1,200,000 basura aka gace buri mwaka, nk'uko bitangazwa n'ikigo cya Korea Tourism Organization. Ngo by'umwihariko abantu bakunda gusura inyubako ya Panmunjom, uburimo abashinzwe umutekano w'agace ku mpande zombi, JSA. Ndetse iki gice cy'inyubako ni nacyo cyanabereyemo amasezerano yo guhagarika imirwano yasimwe ku itariki ya 27 mu kwa karindwi mu 1953 hagati y'umunyamerika Lieutenant General William Harrison, intumwa y'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari ku ruhande rwa Korea y'Epfo, ndetse na General Nam Il, umushinwa wari uhagarariye abanyakorea ya ruguru muri aya masezerano. Gusa ku bakerarugendo buri gihe iyo bagiye kuva muri Korea y'Epfo berekeza muri DMZ bibutswa aya mabwiriza. Barabwirwa bati ntimwambara amapantaro y'amakoboyi, ntimufotore mudahawe uburenganzira, ndetse mwe mufite pasiporo zanyu. Ibi bibwirwa buri mukerarugendo kubera ko ushobora kwinjira muri Korea ya ruguru, kandi ibyo ni ibintu bibujijwe. Ikindi nuko muri Korea ya ruguru buri munyamahanga wese afatwa nk'umugambanyi, rero acungirwa hafi n'inzego z'ubutasi z'icyo gihugu. Kandi DMZ ni agace gatangaje kanihariye ku rusobe rw'ibinyabuzima birimo inyamaswa n'inyoni zikurura abo bakerarugendo nyine, ku buryo mu 2012 leta ya Korea y'Epfo yasabye ko ako gace kashyirwa mu byanya nyaburanga bigenzurwa na UNESCO. Gusa Korea ya ruguru itera utwatsi icyo cyifuzo, igaragaza ko ibyo bishobora kurengera no kwangiza amasezerano y'amahoro yo mu 1953. Ikindi kihariye muri aka gace ni ubuvumo bwagiye bucukurwa n'ingabo za leta ya Korea ya ruguru, ku buryo byari kuba byoroshye cyane ku ngabo zayo zari kujya zishaka kwinjira muri Korea y'Epfo bitazigoye zinyuze munsi y'ubutaka. Ubu havumbuwe ubuvumo 4 bwari munsi y'ubutaka, nta n'uwamenya, wasanga hari n'ubundi bataravumbura. Ubwa mbere bwavumbuwe ku itariki ya 15 mu kwa 11 mu 1974. Ubwa kane ari nabwo bwa nyuma bwavumbuwe ku itariki ya 3 mu kwa 3 mu 1990. Ubu rero kuri aka gace ka DMZ hagati ya Korea y'Epfo ndetse na Korea ya ruguru harunze intwaro nyinshi. Nk'ubu muri aka gace Korea y'Epfo yafite abasirikari 495, yafite imodoka bya gisirikari 2700, indege 50 z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Mu gihe muri Korea ya ruguru intwaro zayo zirimo ibisasu kirimbuzi ku kigero cya 60%, zose zishinze zerekeza muri aka gace ka DMZ no kuri Korea y'Epfo muri rusange. Ibi ubwabyo bigaragaza ko intambara ishoboka igihe icyo ari cyo cyose. Biratangaje cyane. Mwakoze kutwumva.